ebbanga limala nti mulikolaganira walala ng'abaana ekyo musobola okola meeting mwabayiza walala kubanga keya eyawalala eyawukanira era ne keya ng'olaali ere kati nkubiriza abaana ng'ekyo nga kibairewo kyetulina okulwana ekisooka step 1 kubayiza watya bwe kibanga tikidemye buli omu asobola osigala gyali era mwakola puroguramu nga y'abantu bameka mwategeera nti enfuna yaffe ntono tugula ekiro akasawo ka sukaali kabamu kiro 45 oba 5 twawulemu ebijja ye papa bijje ebijja ye mama bikole ki bijje aye nga mulwana mubakuumire walala kubanga omuntu bwakulaba ayenda keya eyo omuntu amulabirira naddala abaami ffe omuntu okubawo ng'oli munumba wenka ekyo kyonka kikuyita ekyo kyonka kikuyita okuba nga ozira oyogera naye ezira kuwa ku maadi gakunywa ezira kinuma eno nga muli walala wabula bwe kibaawo era mwawula packages mwawula package ya mama yaja package ya baba yakola yaja mutakeza kwetantala please don't temper okusala omusango abaana abandi betuminkiriza bagusalira baba oba bagusalira ani bagusalira mama ekyo mwana leave issues of for genos to the genos omwana issue da baba ni mama todingirangamu iwali kumbona ng'oyenda okubonabona ku nsi genza kwingira mu issue ezo ononeze lwaki baba ni mama tebali walala lwaki bayawukana iwe mwene ofuuke looya era ofuuka omulamuzi owolereze ate osala omusango seeka era kambuza ekibuzo omulembe guno tino omulembe ogwera oyagana nti obusungu bubeera oyina oyinza okuba nga oyagana nga baba n'owa obusungu obungi oba wayagana nga mama n'owa obusungu obungi katugeze nga omukisa guliwo omulungi nti nga bali balala wawulira nga mama engeri gyali kubisa mu baba egaali nga niiwe amaani gakuwamu mama ozira busobola kumwizaako kumbali n'omukuba ti mama ekyo kibi ekintu ekyo Allah nsaasire kyandikunze mwene kyandikunze mwene ali kumbona oba niwe ali kumbuuza omuzaire bw'aba nti akuze ng'oli close ku ye era ng'owulisa bulungi ku ye mulimu ebintu byakakukweka aba open gy'oli kati mulimu ekintu ekyandiku omuzeeyi wange yaba nti yafuna namba ibiri aye yankweka ng'ali kunsuubira nti niyinza oba mu bantu abalina obulabe gyali kati wabaawo embeera etali gemagana bulungi waka ng'omwana omutendeke naabona embeera nga teritambula bulungi n'ajja ku saidi ya maama yankobera ekiriwo ate bwe yankobera ekiriwo kale nze naye ku saidi ya baba kuba yankobera ekiriwo ati baba oyo gwobona yawasiiza akalina ekyo kizibu kikyo nze nina n'envudiri teri kubona nvudiri kiniwonzaala tuyinza kuzaala nekaye buzibu ki oyifune maama oyife owongumu ewo kikyoyenda ati nze nenanga kumpa bulina kumutwala konzezoyabugu oli muleke ate okubya tukutengeza mu nsonga d'abajemu ati ndi ku kansolinga mbe byakiwalimu oli muleke waidemba okuwaza iwe tubona ng'okaire kuwozaalira nze obwamu ati mbutufu nkaire muleke baba wange wazira nti bwe tukula batweta baba wazira nampanga omutwalo konze ntaku hatta lani era kutambula era emirembe giri singa baba akweta yakuwaira tere yandeta yankoba embeera eri wakati lwaki twankobera mate atugwe kusango ye mama wange ali wamunetere mubona era yamuletere nambwe namwebazekiga kufamira ekindi kikimu omuzaire ali mu idini abazaire abali mu idini oba abali mu okutya omutonzi niwe omwana ng'okulire mu idini ng'otya omutonzi baba waba ng'okuze nga bwendi obanga yobwoli obanga mutu waifona Ramadhani bwaki bwali baba yakweta yakukuba akamera kati mwana wange
buti wena okuza oli musajja kubanga wenda buti oli mki oli mufumbo aye maama wo mbeera gyambisaamu tinungi yakuwayiraku ebireberebe n'ebisunkani era nga iwe bw'oli nti osobola okwogeraku naye tomanya asobola okuwulira kubanga ne gwozaala ye naakola ki akuba engoma waakino buti aye nga abaire n'ebigambo byayogeire ali kutuma wajja okobe maama wo wamukoba yayiza omuliro maama wo bwayiza omuliro nga gwamaani wagezaako okumukabi aye nga ye alina kale obuniivu bw'alinabo ensonga direngeedde odigema otya obeedde ekigambo akuba oti muna baaba yontumye maama akubye ati ezira tajja kukyusaamu baaba bw'obeera omuyiriza yamawuli omukoba otya nga maama alemeeireku akubye ati ezira kyenja akyusaamu. Alhamdulillah rabbil alamin. Obusiraamu buno bulungi era nkubiriza abantu abali kutubona twende ino obusiraamu is the best religion kubanga it is a total submission to Allah. Total. Buli kamu kaliko eddagala, buli kamu kaliko eddagala. Katonda ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuyikiriza okulimba mu mbeera n'emirundi ng'esatu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakuba nti Allah takuvunaana bw'oba oli kulimba okutereza ojja kuwasa. Nze ndi kwenda omukyala namulimba nti n'emmotoka nikirizibwa ndi muganda wa Museveni namunabona alhamdulillah eri ekizimbe kyetwaguze Kampala eyo alhamdulillah kukimaliriza naye nga ndikwenda ndikiriza kati ey'embeera esooka gyetuliko yaba y'embeera eya Isilaamu oli kugayita waliwo abaawukayini ey'embeera Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakuyikiriza you are free ni Allah yakuyikiriza you are free to deceive oyikirizibwa okulimba nga yekigenda kyakutereeza kati ekigambo ekizito nga iwe omwana tekituuse eno akukoba ono ekizito iwe okikobye wano wagati walooteewo ekindi kiikirizibwa mu sharia. Muna mama wali ati wanootaawo kindi watuusa kindi enotolayo bindi waida wagati wasengedde ebyo olina okozesa era n'akakodo kenakukozesa kange akayiza abantu bano awalala naye banga balina emirembe hatta al-ana paka saadino. So iwe omwana ali kumpuliriza ali kumbona oteekera okukozesa obwongo oteekera okulimba sayidi dombi nga yekigendera kutereeza Allah yakuyikiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakuyikiriza iwe omwana olimbe wagati wa baba ni mama aye ng'embeera egwiwe eri kwawukanya iwe olimbe ogayite obusiraamu tambule n'amaku gatambule kubanga amaku galimanga abantu bali watya bali walala oyikirizibwa okulimba buti ekindi kikyo era tukali ku nsonga y'abazaire ndidye njire mu kyalo ngemyeyo 5,000 mpaire muzeeye nagema ye 10 naga mama nga batukobye okwenda abakaire baife mbanga engeri gyenenda mu abazaire bange nga kiba kizibu mama okukoba ati nize gwasinga kwenda oba kiba kizibu baba okuba ati nize gwasinga kwenda nga baba bw'abaniza alowooza ati nsinga kwenda mama wange mwana oyo anenda yenga asinga kwenda mukaire we wemba ni mama kati mwana wange oyo anenda yasinga kwenda ki baba buti mukugema akasente nkage mama era wemuye mutwali kwenze kati kitegeeza baba mwana oyo ayenda ino baba ayinza okuba nga amugayira otyabiri oba wowa baba 5,000 yakati ayi buti mama we gamperera 5 mama ayinza okuba amugayire ki kwegamba nga ako kalimu awo nina kubalimba nti mbagayire kyenkani sente mpeka ati nga bwe nkobe nti mu mbeera ey'okutereeza oyikirizibwa okulimba mu mbeera ey'okutereeza ng'abantu banikwenda buli omu amatire nti nigosinga akola ki okwenda oba buli omu oba wenda kyenkani oba osinga kwenda mama aye mu mbeera ey'okugabirira osobola okugamba 1,000
wagwa mama ngaliba wagwa omutwalo wakuwani baba iyo watambula wazi kati bwona bona baba n'ebirowoozo nti mutwalo kati okwobona nga alina obuzibu bwe osobola mutera ku mobile money nze wano nkoze mutwalo obukodyo obulungi era buyamba era bwongera enkolagana wakati wa n'abazaire ekambuzi muzaire ki omusiru atasobola kutegeera gampereereze ku mobile money baba ni mama yana ati ekyo kikola Allah era akoba ati aze bwampereere ku mobile money atuwaire mutwalo ayinza ava kumpera ku mobile money ni mama ekitegeeza yena ava muereza ati mubulamu obwensi ekintu kyona kikolanga kulwa Allah kubanga ye Allah n'ategeera ekiri mu mutima waliwo omwami yayenda ina asiimise bakyala be yayina abakyala babiri yayenda ina abasiimise era yabanga abalansinga bulungi abalansinga bulungi ng'abenda n'atayo itooke ne sabuuni nibe ni wakati omwami wefe akola ki atwenda kyenkani kati omwami oyo yaje Makka yasaba edduwa nti enenda bakyala bange wano nsaba Allah bw'oba bantoola ku lunaku lutya bw'oba bafuna era Allah yamwanukula abakyala bafa olunaku lutya lala yakati nga bwe neeyama okuba balansinga nenda newe basobola tujanaizo tubasaalira omurundi ono tuli musaalira nono tulikola ki aye enumba yalina omulyango kutya mulala enumba n'omulyango mulala kyamuwaliriza yamena omulyango gw'okumeka ogwokubiri baba fulumye esaawa eti ndala bafulumya jeneza musaawa eti ndala era babasaalira babaziika wabitawo enaku 3 ono mukyala mukulu yamuloosa yamukoba ati osinga kwenda mukyala muto lwakuba wabisiiza mu mulyango omuyaka nze wambisa mu mulyango omukaire so ekyetebwa ekitonde kyo kitebwe kiri tikisiima obula Allah akola ki nasinga kutegeera ababoni abalungi tufundikira omusomo gwaife gw'olunaku olwaleero tujja kuyiranisa ekasani nga tuli kwogera tujja kusooka twetolere ku nsonga y'abazaire abalina ebibuuzo mwida kubuuza ebibuuzo twida kubiiza ndakubimusomera aida kuba nga abyanukula ku nsonga yetubeere kuya omwana oba abaana engeri gyetuteekebwa okubisaamu abazaire oba abaana engeri gyebateekebwa okutubisaamu ife abazaire bweti tujja kwira n'omusomo era ng'omusomo gwetulolerawo twagaina obuzibu bw'amaani ino nga ife abazaire ojja wayagana ng'omwana omulenzi alina omukyala we gwayenda ng'aye alina ensonga lwaki amwenda ayinza okuba omukyala nga mugumiikiriza ng'embeera donna mugumiikiriza oba ng'omwana mulena omutima gwasinga aye nga ife abazaire tutwenda ki tutwenda mukyala oyo gw'alinaye ekyo kyonka ate ng'omwana ali kwenda agondera omuzaire nga abaana bwe batukoba aye ng'ate omuzaire tali kwenda mukazi gwokola ki oluyisi nga nibyo olinabyo ng'amaani mukazi n'alimye mwakola ki mwafuna ebyo byemukola ki aye nga ye maamu bababa ebyo tibali kubitegeera buti awo omwana omulungi okuba n'obufumbo obulungi ateekeibwa kukola atya nga omuzaire ng'omuka omwana aligemagana n'abazaire baiba ate nga n'abazaire bona benda ki awo we tuli kwira betuyidde okwira twogere ku nsonga eyo seeka tweyanziza obubaka obwo saba Allah akugabiremu ekisinga bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.